Lona igama lakhe uMandla. uMandla ukhulele ekhaya elihluphekayo, ehlala nomama wakhe owayephila nekhensa. Njengoba uMandla egulela umama wakhe nje, akayi-afford i-medication futhi nje usafunda isikole, uwumfana ofunda u-grade 12. uMandla wayenabangani ababili abangokhazini. Omunye wabangani bakhe wayehlakaniphe kakhulu esikoleni, ephasa futhi aziwa yiwo wonke uthisha. Kuthe emva konyaka abangani bakhe baphasa bobabili, kodwa uMandla wasala yena wafeyila ngoba wayengaphiwe kahle esikolweni. Kwadlula neminyaka embalwa, abangani bakhe baphumelela bakha izindlu emakubo futhi bathenga ney'moto. Lokho kwayenza ukuthi uMandla abe nomona futhi kwamakha inhliziyo embi. Ngoba uMandla wayesehlulekile empilweni, wayesethatha isinqumo sokuthi akahambe ayothatha lento. Ayi ngempela uMandla wahamba waya enyangeni. Mayefika enyangeni wayichazela inyanga. Inyanga yasimtshela ukuthi uma afuna ukuphakama empilweni kumele abulale umngani wakhe ohlakaniphile. Hehehehe, bheka-ke manje uMandla sekufanele ukuthi abulale umngani wakhe akhule naye. Inyanga ibisimtshela ukuthi thola igazi lamngani wakho lohlakaniphile ulilethe la sizokwazi ukulisebenza. Kuthe ngolunye usuku uMandla wabizela umngani wakhe lohlakaniphile endlini yakhe, wathi hhayi mabezophuza. Umngani wakhe-ke waphuma waya ethoyilethi, uMandla wasale wamfakela uphoyizini esiphuzweni sakhe. Uthe esebuya umngani kaMandla wathatha isiphuzo waphuza. Okwamangaza uMandla ukuthi hayi bo, nakhu bo lo phoyizini wenza kancane. Ayi uMandla wayesethatha isinqumo sokuthi ungcono aze ngemuva amkenye. Ayi ukwenza lokho kwamsebenzela kakhulu-ke ngoba umngani wakhe kwamsiza ukuthi asheshe afe. Kuthe esefile-ke umngani kaMandla, uMandla wathatha ummese wamsika kancane la engalweni laphuma igazi, walithela ebhodleleni. Mayeqeda walithatha walisa ngqo enyangeni yakhe. Inyanga ibisimsebenza benza yonke into yakhona. Inyanga ibisimthembisa ukuthi kusasa lokho kusayo uyovuka imali igcwele phansi. Ayi wajabula-ke uMandla wabonga wahamba. Kuthe efika endlini uMandla waqukula umngani wakhe wamthatha wamusa emfuleni, ila afika khona amlahla khona. Isitori sikaMandla asiphili la, siyaqhubeka. Wena uma ufuna ukwazi ukuthi kugcine kupheleliphi ngoMandla, press u-subscribe button.